ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. идомаи ахбор. дар ноҳияҳои Шамсиддини Шоҳин ва Балҷумони вилояти Хатлон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон чорабинии маърифативу фарҳангӣ доир гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар мавзӯи 30 соли соҳибистиқлолӣ ва дастовардҳои ҳизбию давлатӣ дар ин давра тадбири маърифативу фарҳангӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур барои таҳкими ҳисси хештаншиносиву ифтихори миллӣ ва муаррифии ҳунари асил намоиши ҳунарҳои миллӣ ташкил карда шуд, ки дар он бо унвони ҳунармандон ва аъзоёни Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон намунаи ҳунару маҳорати хешро пешниҳоди ҳозирин гардониданд. тавре таъкид шуд, дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин айни замон 69 адад ташкилотҳои ибтидоии ҳизб дар ҳар як деҳот амал мекунад, ки ин шумора нисбат ба солҳои аввали фаъолияти он 57 адад бештар гардидааст. зеро сокинони ноҳияи кӯҳистони кишвар таъсиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро аз рӯзҳои аввал падидаи наву амалисозандаи ормонҳои миллӣ арзёбӣ карда, баҳри амалӣ гаштани ҳадафу барномаҳои он талош меварзанд. дар зарфи 30 соли истиқлолияти давлатӣ ва 25 соли фаъолияти самараноки ҳизб дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин сокинон дар ҳама бахшу соҳаҳои хоҷагии халқ ва расидан ба рӯзгори шоиста ба дастовардҳои зиёд ноил гардиданд. دستگیری از سیاست حزبی رو برای دولت پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشورمون محترم همایونمون عهدانه زحمت میکشیم و برای زندگی با سعادت هر یک ساکن مملکت زمینه مساعدی رو فراهم خواهیم آورد. дар чорабинии мазкур ҳозирин оид ба ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ва ташкили аксияҳои ҳизбӣ дар самти вусъати корҳои ободонӣ низ баромад намуданд ва дар фарҷом бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 5 нафар собиқадорон ва 2 нафар аъзоёни фаъоли ҳизб сипоснома ва ба 4 нафар аъзои нави Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон шаҳодатнома тақдим карда шуд. дар асоси нақша чорабинии раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон оид ба ташкили силсилаи тадбирҳои ҷашнӣ дар ноҳияи Балҷумони вилояти Хатлон низ чунин ҷамомат доир гардид ва зикр шуд, ки ҳадаф аз ин чорабинӣ тарғибу ташвиқи насли нав ба иҳёи анъанаҳои миллӣ ва баландбардоштани масъулияти ватандорӣ аст. дар ноҳияи Балҷумон саҳми аъзоёни Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар амалӣ гаштани сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумат ва рушду пешрафти ҷомеа назаррас арзёбӣ карда шуд. дар ноҳияи айни замон 62 ташкилоти ибтидоии ҳизб амал мекунад. дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар қатори даҳҳо иншооти нави таъйиноташон гуногун дар ноҳия бинои маъмурии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бунёд гардида ва он бо тамоми шароити зарурӣ ҷозонида шудааст. ҳозирин оид ба вусъати чунин корҳои ободонӣ сухан ронда таъкид доштанд, ки дар давоми 30 соли истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Балҷумон 33 муассисаи таълимӣ, беш аз 20 муассисаи тиббӣ ва дар доираи омодагиҳо ба истиқболи сазовор аз ин санаи таърихӣ дар давоми солҳои 2019 ва то имрӯзи соли 2021 350 иншоот сохта ба истифода дода шудааст ва ин раванд бо маром ҷараён дошта бояд илова ба нақша иншооти ҷашнӣ сохта мавриди истифода қарор дода шавад. дар чорабинии 30 соли соҳибистиқлолӣ ва дастовардҳои ҳизбию давлатӣ дар ноҳияи Балҷумон низ ба фаъолони ҳизб ва собиқадорон сипоснома ва ба 4 нафар аъзои нави Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон шаҳодатнома тақдим карда шуд. ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи гармчашмаи ноҳияи Ишкошим аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ сохтмони меҳмонхонаи дуошёна идома дорад. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи Ишкошим. бо эълон гардидани соли 2019-2021 солҳои рушди деҳо, сайёӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Рамон корҳои ободонию созандагӣ дар шаҳру навоии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо маром ҷараён дорад. дар деҳаи гармчашмаи ноҳияи Ишкошим аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Залон Пайшамбиев сохтмони меҳмонхонаи замонавӣ идома дошта, имрӯза корҳои сохтмонӣ дар ин бино ба итмом расида, меҳмонхона бо тамоми шароити замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. сокинони ҳин деҳа ҳизори миннатдории худро ба соҳибкорони маҳаллӣ баён менамоянд, ки дар ободу зебо намудани деҳа кӯшишҳои зиёдеро ба харҷ дода истодаанд. خیلی خرسندم که در همه دوران استقلالیت که در تمام جمهوری تاجیکستان من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای سازندگی و آبادی رفته ایستاده است. من در دهه گرمچشمه هم که
من همی صاحبکار پنجشنبه و زلان یک میمانخانه زمانوی که برای میمانای داخل کشور و خارجی ساخته است با تمام شرایط یکی از کارهای آبادانی دوران استقلالت میشمارم. عین حال کارهای تخت و هموارکنی اطراف بنای میمانخانه ادامه داشته، صاحبکار نیت دارد باز یک آشخانه زمانوی را بنیاد نماید. با به استفاده دادن این میمانخانه باز چند تن از باشندگان دهه مذکور در این میمانخانه زمانوی صاحب جای کار خواهند گشت که این برای پیشبرد با مرام روزگارشان مساعدت میکند. اطمینان میرود که میمانخانه زمانوی نو بنیاد در عرفه 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شده، در روزهای تجلیل این جشن باشکوه نخستین میمانان را قبول خواهد نمود. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه‌های طبی مجهز با تکنولوژی معاصر و رشد سمت‌های گوناگون خدمت‌رسانی ساحه در دوردست‌ترین دهه‌های ولایت ختلان از دستاوردهای بی‌نظیر ساحه طب در طول سال‌های صاحب استقلالی ارزیابی می‌گردد. خدایدادی رجب و اسکندر سعید گزارش می‌دهند. در طول صاحب استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در برابر رشد و ترقیات ساحه‌های گوناگون جامعه در کشورمان با وسیله مجهزگردانی مؤسسه‌های تندرستی و آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و بهترسازی سطح خدمت‌رسانی طبی به اهالی توجه به اندازه ظاهر می‌گردد. در تمام شهرنامه‌های ولایت مؤسسه‌های تندرستی، بنگاه‌ها، مرکزهای سلامتی، بیمارخانه‌ها، تولدخانه‌ها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستور سپارش‌های پیشوای ملت با دستگیری مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهرنامه‌ها، اینچنین با دستگیری صاحبکاران وطنی و دیگر شریکان رشد بسیار مؤسسه‌های تندرستی ساخته به استفاده داده شده و با تجهیزات‌های حاضر زمان طبی جهازانیده شده‌اند. مورد ذکر است که در این دوره در ولایت ختلان دانشگاه دولتی طبی دنغره و دهها کالج‌های طبی دولتی و خصوصی تأسیس یافته به فعالیت شروع نمودند که جهت تربیت و آمادگی کادرهای سطح گوناگون نقش مؤثر خواهند داشت. یکی از پدیده‌های نو در دوره اصلاحات جمهوری تاجیکستان این در ساحه تندرسی تشکیل نمودن طبی اولیایی میباشد که امروزها در شهر ناحیه ولایت ختلان زیاده از 2000 طبیبان و زیاده از 3500 کارمندان میانه طبی ما عین حال در این سمت تیار نمودیم که امروزها با مردم خدمت رسانده ایستادند. ساختمان با فعالیت پرداختن بیمارخانه‌های زمانوی در مرکزهای ماموری و دهات دوردست ولایت بنیاد صدها بنگاه‌های طبی مجهز با وسیله‌های معاصر نمونه از دستاوردهای ساحه در این سمت محسوب می‌یابد. سالهای پیش برای تصدیق بیماری ویروسی نورسینودام تحلیل خون بیماران را به شهر دوشنبه و حتی بیرون از جمهوری به شهر الماتا و تاشکند میفرستند. امروز باز هم شکر استقلال دولت را میکنیم که تمام تجهیزات مرکزها تامین بوده و زیر تحلیل بیماران قرار میگیرند و پورا بعد تحلیل کردن به توابط فرا گرفته میشوند. بیمارخانه کلینیکی به نام بوری واحد فی ولایت ختلان که از مؤسسه‌های نامدار و معروف ولایت به حساب رفته در طبابت و انجام عملیات‌های گوناگون طبی نقش کلیدی دارد. در زمان صاحب استقلالی از جهت تأمینات با تجهیزات معاصر و دیگر معیارهای بهداشتی به دستاوردهای چشمرس نائل گردیده است. در این دوره با بنیاد انشاءات زمانوی مجهز با اسباب‌های معاصر طبی در شعبه‌های نوبنیاد این مؤسسه تمام عملیات‌ها انجام داده می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اگر سال 1992 مبلغ‌گذاری ساحه طب همگی 318667 سومنی را در بر گرفته باشد، پس در سال 2021 از بودجت دولت برای پیشبرد ساحه 534 میلیون و 106,200 سومانی مبلغ جدا کرده شده است. همین طور با مرور رشد اقتصادی اجتماعی و افزایش درآمد بودجت دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان سال از سال به افزودن حجم مبلغ‌گذاری ساحه تندرستی ولایت و فراهم آوردن امکانیت‌ها جهت تربیت و آمادگی کادرها در همه سمت‌های ساحه سطح خدمت‌رسانی اهالی بهتر و خوبتر می‌گردد. خدایدادی رجب، اسکندر سعید، ولایت ختلان برای برنامه اخبار. بیننده های عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت خانه آباد باشید.